Ćao ljudi, gde ste ljudi? U današnjoj epizodi igramo GTA San Andreas. Počinjemo novu igru. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. Oh, sweet. So sweet as you want. This is Mom. She's dead, bro. Mama mi umrla. Idemo da im jebemo mater sa svima. Pošto su me oni retardirani policajci izbacili, to sam malo isekao. Sad trebamo da idemo u CJ. Samo da iskucam neke šifre. Kako šta da još dokucam. Da, idemo na bajs. Vidite, imamo smartić. No, hoću taj smartić, hoću smartić. Vidite, partizanovac vozi smartić. Muš na polje partizanovac. Nije da navijam ni za partizan, ni za zvezdu, samo smanjim malo muzike. Vidite, ja ne navijam ni za partizan, ni za zvezdu. Nego, mislim, ja znam kako ja navijam, ali ne želim to da pričam na YouTube da me poslije ganjate. Ali ja znam ne navijam za ovog, ne možemo. Tako. Vidite, ovo je GTA Srbija. Sve srpsko, brate. I ovako... Čekaj. Kako? Sad uništimo ovu smrti. Shit. Fuck. Vidite, partizanovci me pucaju. Tako. Tako. Sad ćemo da iskucamo neku šifru. Čekaj. Tako. Idemo sad da radimo story mode. Grove Street. Home. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Kako dobar auto. Dobar auto. Čemo samo ovo dostavimo ovde. Veliki pušač, Big Smoke. A da, danas se završila školska godina i skoro sam bio mokar kad sam se vratio kući od prskanja. Kako tužno kad izgubiš mamu. It's me, Carl. Chill. CJ. Oh, my dog. What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom, son. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I will find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed. Dobro, ovo ćemo da preskočimo. You wanna drive? I ovo ćemo da preskočimo. I ovo ćemo da preskočimo. Sada moramo da pratimo Sweet Up. Znači ja sam prešla u igricu 30.000 puta, ali sad ovdje prelazim za vas. Ja znam ko je ovdje izdajica, ko šta sve radi ovdje, ali neću ništa da vam kažem.
Znači ovaj ovdje Sweet, to je moj brat, my brother. Ovdje Peter, to je Ryder i tamo iza je Big Snoop. Ali ovdje u roze što nas jure su partizanci. He. Fuck. Ne, moram da pobedim u trci. Move your mother. Šta bre, koji kurac? Nek si je. Keep up, CJ! Keep up, motherfucker! You're a motherfucker. You're just a liability, CJ! Why you bother coming back? Straight back into the game, right now! Oh my God! Ajde sporači. Znači vidite ljudi, ja sam ovu igricu preigrala 8 godina bez prestanka. Sad ima najbrže... Šta me putaš bre sad kad sam pao? Mrš! I need this more than you, I think. Ovaj CJ nije baš sit mnogo. You're too far. Your mother is too far. Come on, motherfucker. Jebi ga, neću. Možda bi rekao što pričao ću brat kočim, pa. Thought I might stay. Things is fucked up. And the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Yeah, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Da, svima začuvamo. Ruku mi zdaš. Neću bijez još daš. Znam kako se zebuje, ne mora da njim reče da ne preskočim! Enter. Prvo malo odigramo s oni. Neću diramo ovo glupo.
Znači ti igram. Te ću ja da pokažem šta bi ja volio da igram. Čekaj. Ovo, ajmo da igramo GTA San Andreas u GTA San Andreas. Kako? To. Ovdje ćemo. Yes. Okej. Što si zapalio majmuna? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Ljudi, sad ja nešto da vam kažem. Neću ja da snimam baš svaku misiju. Pređim ja 2-3 misije bez vas, pa onda nastavim da snimam. Ok, to je bilo to za današnju epizodu i vidimo se u sljedećoj. A do tada, čao!